State Election Commission SEC in Autonomous District Council ADC le Gram Panchayat election ading in agang theipen in tupon bolhan tin Manipur Pradesh Congress Committee MPCC in ngena ananei na hi zanhia biti ro na Congress bawan muna thusu la hokoma holima bol na achun MPCC spokesperson N Bupendra Meitei in High Kunin lagup sunga Gram Panchayat le Zilla Parisan Hoading election ki bol na ding tutan na ananei chu akilim in akilam dot zingi ati gam sunga ding a 5th Gram Panchayat election 2017 kuma na ki bol chu aphan hi 2022 kuma anaki chaya hitan achi sa Manipur Assembly in pi to khom na hoa hichiphat ki chai Gram Panchayat hodinga election atha bia bol na dinga Congress in thu ki seijing hi ati Article 243E dungzuya Manipur High Court in jong Gram Panchayat tamhin kumnga khel thailo ding a hitia thulu asi mahin hiji chun mo pu na nei hon agang thei penin election aum na ding in panlao henati Chule Autonomous District Council Infal Municipal Corporation Nagar Panchayat ho phat tam jong kichaya hitan hichi ading election jong gung uvintin Bupendra chun SEC hinga ngena ananei na hi Municipal Council le Nagar Panchayat hoa election aum na dinga MPCC in achi sa kum 2022 achu court hinga PIL file anaki bola hitai India dan pi constitution le democracy zui I hiu to hlona gam sunga chamna le khanto na aum na ding in government in hichi a kimin pha election ho hi apha cha a aki bol theina ding in to gun neyu hanati achi sa nidan somni le li sungchun Manipur sunga dengu nat na adam mo mi somni le ni he do in aume adam mo ho hi Infal West akon mi somleni Infal East akon mi sagi Sanapati akon mi ni chule ukhrula kon mi khat a hiu vinahi tu kum sunga Manipur sunga dengu nat na adam mo mi zanga le somni le ku ahlingtan district sunga adam mo ki he do na ho chu Infal West a mi zathum le somgit legu Infal East a mi somgup le sagi Thobal mi somni le li Bisyampur mi som le sagi Sanapati mi som Kakching mi git Ukhrul mi sagi Kamzong mi thum Chandila mi ni Charachanpura mi khat Kangpu pia mi khat Tamenglong mi khat Noni mi khat Tengnopala mi khat tu kumading in tu chanhin phirzol le jirbama kon dengu adam momi aki hedo nai pu na hiati tu kumsungin dengu nat naji in Bisyampura kon mi khanin thina jong anatu utan dengu nat na chungchanga het gil na nei hon a sei nawwa hichi nat na pu thokang hi in sunga hi lo le in pa ma tui ve tui ki khol na mun howa no kiau ji a hiati kongle bel si pa cha bel gari kang si chule thil neu newa tui ki khol na ho hi dengu na napu thokang tui tha na a hi lo le tui keu na dinga mun kilem pe na hi ati hichi ho ven na dinga hi tui ki khol hon sin tup ding tui nen ki khol ho su theng ding kongle bel si ho tui ki khol sa lo ding gose na koi ding hi ati Zanhi August nisim somthum nitha nidan 7:30 PM vela kuki thingno hidinga gin mom hon Assam gam Karbi Anglong Manja khu chonghang venga cheng Pune kam akum som nga leko Thado Literature Society TLS chairman jong hi hunama manuwa lungsit na behela atha na chunguwa Thado Student Association General Headquarter TSA GHQ in lunghem pina ananei na hi TSA GHQ in lunghem pina tu phone a bol na achun Pune akam hi phat masajema Infal Khupi sunga Thado le Meitei te ki ka a
chamna thu seya vai kun hola a pan agala aji a kithat a hiati ama chamna thu seya pan agala achu chamna deilo ku ki thingnoi hon anaza adaw wa hiati hitabonga vetlom lo ta a na ki tong hin nam sunga lamkai thil he thim khat asu thla sam se hilowin zat lenam lopi na zo se jong asu chu la hitayati ama molem nahi thado nam mi te adinga manna ahin zopa bonga kingai sang ama kipi do nahi thuta thudi chamna umna dinga pan kila ana thu sim ho a ki hial na khana ki sei jing dinga hitayati TSA General Headquarter in ama hi thuta thudi chamna umna ding deji a thado martyrs changa ki sim dinga hitayati ama to do bol do ho hin khunung le thado khang tha ate thim jil na lampong chon le khan chamna lampong a alungu asu thojing dinga hitayati ada la in sungmi tele angai lu cheng lung hem pi na akinein puni akam ki thana chunga di ta thu a ki tan pi na ding in hichi thu pun ki bol chun nge na jong ananei na hi zan hi chun Sanapati district sunga lai wangkhua Hornbill TV thu so la apang reporter pa chu thalin ani ke ka mi na hi akiti hitabonga reporter khat chunga so sit na akinei na chunga Hornbill TV in sangta in dem na ananei na hi Hornbill TV in tu phun a bol na achun deep psychia chu culture event kin gun khat chung changa thula khom dinga chi a hi in hitabonga media lamponga so sit na hi thudi thuta kolcha society hoa ki ngai thim thailo dinga hi ati tu khanga hilangam kaya journalist ho chunga so sit khan sit na aki beijing to hlonin Nagaland le Manipur government in agang theipe na holchil na neiding in nge na ananein hitabonga khan sit na bol ho chu agang theipe na got na pi ding in tim na jong ananei na hi mai lei terrorist KCP MFL ho galam kai khat zan hi mun khana ke kap tu na a thina ato 18 mai lei hon social media la in anata ado ovina hi social media la a ata do nawwa athina mun howang asei povin hinla zan hi dunga kolgam sunga lallim khuvela ta chapa hole PDF to chikap tu namun a thi a hi ding gin chat a umin hi Third May 2023 ni khuwa May te ten gale hin bol khum ji uvin ku ki zo cha te jong igam inamu hu lo thei a hi ta lo ji in kilung khat ta in pan ina lawvin sopi it lai tam ta hin khu anamul lem in le lo khu le veng nei le go tam ta ina chan nungu he jong le nampin kilung to ta in atuma ki vai hom na separate administration center government koma demand in a bol tawvin heji a chu chen khompi meitei te to ki hen thing total separation I hi ta ji uwa separation dei hi nampi lungtup mol so a hi ka asia iman jing dingu a hi to hlona ahung hlungding 3rd September 2025 ni khojong hi Sadar Hills Kangpupi district pumpia anoya manding dan kilolna kinei dungjuya kilungkhat ta iman kit dingu a hi tin Committee on Tribal Unity ko 2 minin team na ahin nei kinuna hi Suppression Day zanale nampi lungtu mol so ahi na dinga district pumpi total shutdown 6 AM to 6 PM hidinga hi Suppression Day observation hi anoya hungki pi bonga hi inaman khom so kei dingo hi gamgi phai le tapho sunga khupi gamgi phai mot bung saparmena leikop keithilman bi kangpo pi hingbung tapho hi changhin nila 6 PM to 8 PM sunga hi candle and haze panga awa asu kei dingo chule program zong ama ho dei bang ta aman dingo hi leimokong area southwest area Saikul area Bungpi area Phaileng Mall area
tuilang area zo sian zong agam kai mo pohon kitup ta le kilung khat ta a aman chi ding wa hi ko tu lam kai chang le victim family hobung lam kai chule apang thei chan zo sian ko tu office mona hi 6 pm le observation program in nei ding wa hi taw na ding ho chu a hi le separate administration agang thei pe na imu na ding wa pathin henga taw khom ding hi center government to ki ho UPF le KNO hodinga taw pi ding hi ko ki zo nam pi kilung khat na a jing na dinga taw khom ding hi asu na zana gam nga le gam gi veng jing VV ho le nam si pe hodinga taw pi ding hi Information and Publicity Committee on Tribal Unity ko2 India le Japan gamte ni in Human Resource Exchange to ogon nanoya kumnga sunga gamte ni kika thip na nei mi 50,000 wal ki he tu ding in kinup tu na ananei hlonta na hi hichi to ogon nanoya hi India mi 50,000 thip na nei hon Japan gama na aga to thei di hi tin Minister of External Affairs MHA in asayin a hi Foreign Secretary Vikram Misri in asayna Japan gam sector chuma natong ding mi kiwai mo a hi in hitabonga natong ding mi chu India akun chi thei ding a hi ati Assam gama dan di lauta hung chawlut Bangladesh mi som thum le thum anaki no do ta na hi Bangladesh akun dan di lauta gu thima hung chawlut Bangladesh mi som thum le thum agam languwa anakinung sole yakiti achi sa agas nisim som nilanga niya jong Bangladesh mi som thum le gum anakinung sol do hitai Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma in dan di lauta gu thima gam sunga hung chawlut ho hin gammi te za nasim asu boya chule achan vodiu ala mong pi jiu hi ati Vanoi galani channa Second World War phat laya keji som lilanga agi bom khat kum som git zo in Thoubal district nga anaki mudo e akiti Khangabok part 3 makha le kaya in khat sa anadinga heirok vadung pam leikila na hichi bom hi kimai do hi Security force so aki het sa uto hlonin Thoubal police station akun bom supu hon Langathil Chingol muna boilo hilin anasupu tawin hi Police officer khanina seina hichi bom hi thaha ta le gimnei ta hi in po ke khale to sit mel si ta theya hi ati hitia apha cha ki supu hin to sit ding avian do hi ta yati khangthu simji khanin Manipuri se Living Museum of the Second World War tia anamin sa ahin aji chu hichi pha laya galman cha thille lo ho tu ni chana hi aphat phat le ki mudo ki mai do ajinga hi